Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ishyaka ritavuga n'ubutegetsi Democratic Alliance ryatewe utwatsi bitangazwa n'igisirikare cya Afurika y'Epfo cyavuze ko ubutumwa bwa FDLR muri Kongo Kinshasa bwagenze neza. Ibi bikurikira urupfu rw'abasirikare 14 muri Afurika y'Epfo bishwe n'inyeshyamba z'M23 za Mutarama ndetse no kurangiza manda y'ubwo butumwa. Kuwa gatanu ushize Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo Wanje Mucheka yagomba kugeza ku nteko ishinga amategeko amakuru ku bijyanye no kuvana ingabo n'ibikoresho mu butumwa bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC bwitwaga DRC. Manda yarangiye ku itariki ya 13 Werurwe. Nicolas Gotse umudepite ukomoka mu ishyaka ryo mu kanama gashinzwe umutekano n'ubutabera yari yavuze ko ishyaka rye rizakoresha uyu mwanya kugira ngo ribaze ibibazo byerekeranye n'ibego bishinja ingabo za Afurika y'Epfo gutanga amakuru y'ibinyoma nk'uko inkuru y'igitangazamakuru Defense Web bivuga. Gotse yaratuye urupfu rw'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo ndetse n'abandi 70 bakomerekeye ku rugamba. Abagabo n'abagore b'intwari wejwe mu karere kahungabanyijwe n'imirwano, nta bufasha bwo mu kirere, ibikoresho bihagije, ntabwo ari inkuru nziza n'amahano mu gihugu. Mu cyumweru gishize umutekano n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo Jenerali Ruzani Mahwanya bavuze ko ubutumwa bwa FDLR bwari bugizwe n'ingabo za Afurika y'Epfo n'izindi za Tanzania na Malawi ngo bwagenze neza yuko bwagizwe mu bikorwa by'amahoro mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Nyamara ngo Goma saa 9 n'imijyi yo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bikomeje kugenzurwa n'inyeshyamba kandi imirwanire kumeje n'ubwiganiro by'amahoro bikomeje. Umuyobozi ushinzwe usuzuma ry'ingabo muri Afurika y'Epfo Delan Olivier yavuze ati ni byiza rwose kutemera ibivugwa by'insinzi no gusaba ibisobanuro bijyanye na FDLR. Arakomeza ati Gembo yarananiwe mu nshingano zo gufasha ingabo za Kongo Kinshasa, byangijwe n'umubare udahagije, nta bufasha bwo mu kirere n'ubundi, ahantu hari ibirindiro hafi no kutagira umupango wa kabiri cyangwa se plan B. Atari ko dukeneye gusobanura neza ibyashoboka gukurikije ibyakizwe ahagaragara. FDLR n'ingabo za Afurika y'Epfo ntibari bashoboye kubuza ubwabo ingabo za M23 n'u Rwanda kurenga saa kinaguma mu gihe FARDC inaniwe gushikama. Ibi byari gusaba ingufu nyinshi cyane. Ati mu buryo nk'ubwo imitwe myinshi ya MONUSCO harimo n'abanyafurika y'Epfo yarwanye cyane kugira ngo igerageze guhagarika igitero cya M23 muri Operation Springbok ya gatatu, itakaza ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro muri icyo gikorwa. Ariko MONUSCO yahagaritse imirwano maze igirana imikino no guhagarika imirwano na FARDC umaze gutsimburwa nk'uko FDLR yabigenje. Olivier yasobanuye ko atekereza ko ari byiza ko abadepite bitabira cyane kumenya FDLR, kunanirwa kwayo ndetse n'ingaruka ku ngabo za Afurika y'Epfo. Ati kandi yizera ko ibyo bizavamo ivugurura rikomeye ndetse n'inkunga yiyongera ku ngabo za Afurika y'Epfo. Ku gicamunsi yo kuwa gatandatu umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa werekanye amatsinda atandukanye y'abagizi ba nabi barimo FDLR, FARDC, wazahindura n'itsinda ry'abandi bari bamaze iminsi bahungabanya umutekano w'abaturage mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Abo matsinda yose akaba yareretse gutangazamakuru mu mujyi wa Goma kuri Stade de l'Unité ahasanzwe hakoreshwa n'M23 nk'ahantu hakirirwa abantu batandukanye, baba ari abahoze mu gisirikare cyatsinzwe bashaka kwiyunga kuri M23, abashaka kujya mu gisirikare cya M23 ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Aberetse gutangazamakuru n'abafatiwe mu kwabo igisirikare cya M23 kimaze iminsi gikora hirya no hino mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo mu rwego rwo guca akajagari k'abasirikare ba Kongo Kinshasa n'abazarindo bakomeje kwihisha mu giturage bagateza umutekano muke ndetse no guca insoresore z'amabandi zitwikira ijoro zikajya kwiba abaturage zitwaje intwaro. Umwe mu basirikare ba FARDC waganira ikinyamakuru bwiza cyo mu Rwanda, Premier Sergeant Major Kagirangwe Jaime, yagitangaje ko yafatiwe mu bitaro rwara rwaje umugore wakomerekejwe n'amasasu mu gihe cy'intambara yo gufata umujyi wa Goma. Kugeza bakaba ari yishe muri ibyo bitaro kuko yari yaranze kwigaragaza nk'umusirikare. Colonel Nzamuyeje mushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'abaturage yavuze ko itsinda ry'abasirikare ba FARDC, FDLR ndetse n'insoresore z'amabandi bose bafatanyaga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage. Bakaba barafatiwe abantu batandukanye haba mu ngo, mu mashyamba, mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'andi bari bamaze iminsi bihishe. Kuva M23 bafata umujyi wa Goma atabari n'abakeyamo twafashe ko n'abandi tuzakomeza kugenda tubereka bafata mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, abandi bagafatirwa bari bihishe n'imiryango yabo bafite n'imbunda zabo. Ntabwo tuzatuza, tuzakomeza kubahiga no kubashakisha kugeza ku munota wa nyuma, kugeza muri umutekano usesuye ubonetse muri uyu mujyi, ubujura no guhohotera abaturage bigacika burundu. Umuvugizi wungirije mu bya politiki muri M23 Dr. Oscar Burindabajwe ugiye gukurikirana kubafashwe yavuze ko byose bifite amategeko n'inzira bizanyuzwamo, cyane ko nk'abanyarwanda baga muri FDLR bafashwe bagomba koherezwa mu Rwanda, abanyekongo bakoze ibyaha bagashyikirizwa ubutabera, abadafite ibyaha bashaka gukomeza igisirikare bakakijyamo, abatabishaka bagasubizwa mu buzima busanzwe. Colonel Barinda kandi yahamagariye abandi bakihishe hirya no hino mu mashyamba no mu giturage kwitanga bakaza ku bushake bagatanga imbunda n'ibikoresho bya gisirikare bafite, kuko ngo batazigira bacika intege mu guhigisha uruhindure wese wagerageza guhungabanya umutekano n'ituze by'abaturage. Amezi 3 arashize umujyi wa Goma yugarura n'inyeshyamba z'umutwe M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Nk'aho ibyo bidahagije kandi biyongeje n'undi mujyi wa Bukavu n'uke mu majyepfo, abaturage batuye muri byombi ndetse n'utundi duce dutandukanye twafashwe M23 bavuga ko batuje kandi batekanye ndetse bakaba bakomeje imirimo yabo buri munsi nk'ibisanzwe. Mbabwire kandi ko Perezida Kaguta Museveni wa Uganda bivuga ko yangiye Joseph Kabila Kabange waza ari perezida wa Kongo Kinshasa guca ku butaka bw'igihugu cyajya mu mujyi wa Goma. Ni icyemezo Perezida Museveni yafashe kubera impungenge zishingiye kuri diplomasi n'umutekano. Mu kwezi gushize nibwo byavuze ko Kabila yagiye i Goma
amakuru avuga ko uyu mugabo yateganyaga kwifashisha ubutaka bwabo no kugira ngo agere muri mujyi kuri ubu ngubu ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 gusa Museveni akibimenya ngo arabyanga ku mpamvu z'uko byashobora kubangamira umubano n'ubufatanye biri hagati ya Kampala na Kinshasa. Uganda na Kongo Kinshasa bisanzwe bifitanye imikoranire by'umwihariko mu bya gisirikare ingabo z'ibihugu byombi zifatanya kugaba ibitero ku mutwe wa ADF. Umwe wa diplomate wo muri Uganda yabwiye ikinyamakuru Chimp Report ko Museveni yeruye ko kwemera Kabila gukoresha ubutaka bwa Uganda yinjira i Goma hagenzurwa n'inyeshyamba byakwangiza umubano ukomeye Kampala ifitanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Museveni yemye Joseph Kabila inzira imujyana i Goma mu gihe umugabo we Kongo Kinshasa imyaka 18 ishinjwa na leta ya Kongo kubakorana M23. Ubutegetsi bwa Uganda nibwo busanzwe bumureba ikijisho kuko mu gihe yategekaga Kongo ngo yabwangiye kwinjira muri kiriya gihugu cya ADF. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi rwo yaherutse gutangaza ko atifuza ko Kabila Kabange yongera kuba perezida wa Kongo kuko ananiwe gukorera igihugu cye. Ibyo Tshisekedi yavuze ko ubaha yagikoreye. Amakuru avuga ko nyuma yo kwimwa inzira na Uganda byabaye ngombwa ko Joseph Kabila aca izindi nzira. Amakuru y'uko Kabila ari Goma kimenyekana leta ya Kongo itangaza ko igomba kumukurikirana mu nkiko nyuma yo kumushinja kwifatanya n'M23. Kinshasa kandi yahise itangaza ko afatira imitungo ye yose inahagarika ibikorwa byose by'ishyaka rya PPRD. Ishyaka cyakora ryamaganiye kure amakuru avuga ko Kabila yabari mu mujyi wa Goma rigaragaza ko ibyo ngibyo ari ibinyoma. Ni Kabila nyuma y'iminsi mike yagaragaye ari imbabane muri Eswatini aho yitabiriye iby'isabukuru y'amavuko y'umwami Muswati wa gatatu. Nyuma ariko kandi M23 rirashinja ingabo z'Urundi guha intwaro imitwe y'abazarendo kugira ngo ihungabanye umutekano mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko amakuru yamenyekanye ubwo abarwanyi babo bafataga abagize FDLR wazarendo n'abasirikare ba leta ya Kongo bamaze iminsi bahungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Kanyuka ati turashima umunyamugabo bwa ALC ibikorwa byawe ntibyafashije guhagarika ubwicanyi bukorerwa abasivili Goma gusa muri Kivu y'Amajyepfo kuko byanahishuye uruhare rw'u Burundi. Imitwe y'abazarendo ikomeje kurwana twirwana muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ari nayo bikomeza gukorera abasivili ubugizi bwa nabi burimo n'ubwicanyi. Kanyuka yasobanuye ko intwaro abazarendo bari kwifashisha muri ibi bikorwa bazihawe n'u Burundi. Ati Burundi buri kohereza ingabo zo gufasha leta ya Kinshasa mu bikorwa byo kwica abaturage bo intwaro n'amafaranga imitwe y'abazarendo muri Uvira. Abantu barenga 150 bishwe n'imyuzure ikomeye yabaye mu cyumweru gishize mu mpera zacyo mu mujyi wa KARERE mu ntara ya Tanganyika mu gace ka Kasaba muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Uduce turi ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko abategetsi babivuze. Ku cyumweru kuri stade Kamurondo muri KARERE ikipe FC Tanganyika yatsinze 1-1 TP Mazembe mu mukino wa shampiyona ya Kongo maze guverineri w'iyo ntara Christian Kitungwa avuga ko n'intsinzi y'amateka ibaye imbaraga muri ibi bikomeye. Muri iyi minsi akarere k'ibiyaga binini karimo kugwamo imvura nyinshi. Muri teritwari ya Fizi kuwa 4 no kuwa 5 ushize imvura nyinshi yateye umwuzure w'umugezi Biyenga winjira mu kiyaga cya Tanganyika wuzuye ugatwara ukanasenyuza abaturage mu gace kitwa Kasaba kari ku nkengero z'icyo kiyaga. Samir Karoji umwe makuru ya ku gace asubirwaho n'inyamakuru muri Kongo Kinshasa avuga ko batabazi babonye abantu barenga 110 bapfuye abarenga 40 bakomeretse inzu zirenga 50 zasenyutse. Abategetsi muri Fizi bavuga ko mu bapfuye Kasaba harimo abantu bagera kuri 47. Mu itangazo ryo ku cyumweru nijoro Judith Suminwa Minisitiri w'Intebe wa Kongo Kinshasa yihanganije imiryango yabuze ababo muri Fizi kubera iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi. Mu mujyi wa KARERE umurwa mukuru w'intara Tanganyika nayo imvura yahereye mu ntangiriro z'icyumweru gishize kandi ikomeje kugwayo yatumye abantu barenga 60 bapfa ahanini kubera kuzura k'umugezi wa Rukuga usohoka mu kiyaga cya Tanganyika wasenyuza abaturage. Mu butumwa yatanze guverineri wa Tanganyika Christian Kitungwa avuga ko uretse umujyi wa KARERE n'indi mijyi y'intara irimo nka Mboba yagizweho ingaruka n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi. Kitungwa avuga ko ari ubwoba ko ibintu bishobora kurushaho kumera nabi kuko muri intara asanzwe haratangajwe ikibazo cya kolera agasaba leta ya Kinshasa kubagoboka. Kitungwa yavuze ko intara yashyizeho uburyo butandukanye bwo gutabara abantu barirwa mu bihumbi ngo bafite aho kwikinga. Ati ntabwo muri mwenyine mu mujyi wa KARERE. Kitungwa avuga ko babuze inzu zabo barimo gucumbikirwa mu kigo cy'amahugurwa cya polisi cyagizweho gucumbikira basizwe heruheru. Yavuze ko basaba leta ya Kinshasa gufasha intara ya Tanganyika kubonera ibiribwa abantu bagizweho ingaruka no gusana ibikorwa remezo byangiritse. Ati kubona abantu baryama ku mabati y'inzu yarengewe umuntu wese abasabwa gutabara. Uyu mutegetsi yavuze kandi ko mu bikenewe gukorwa harimo guhangana n'imyuzure birimo kwagura ingobyi y'uruzi Rukuga rusohoka mu kiyaga cya Tanganyika. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe icyaka cya Mali tavuga n'umutegetsi muri Tanzania ryavuze ko rishobora kwimura imyigaragambyo ku biro bya polisi rikeka ko byaba bifunze umunyamuryango waryo witwa Mudude Nyagari. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko abarwanashyaka bo mu karere ka Mbeya bavuze ko uyu murwanashyaka barashimuswe na polisi ku itariki 2 ukwezi kwa 5 agafatwa n'abakekwa ko mu nzego z'umutekano kuri ubu batazi aho bamushyize. Kuva icyo gihe abarwanashyaka bacademo bakambitse ku biro byaryo mu mujyi wa Mbeya basaba ko yarekurwa bakamubona, ariko bavuze ko bashobora kwerekeza kuri sitasiyo ya polisi ya Mbeya bakakomereza imyigaragambyo yabo. Polisi ya Mbeya yavuze ko iperereza rigikomeje hashakishwa umurwanashyaka wa Chadema, ariko igitangaje nuko nta muntu n'umwe uratabwa muri yombi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Manitswe bagarura ubumwe bw'Uburayi muri Uganda. Jane Sedek yatangaje ko ubumwe bw'Uburayi buhangayikishijwe n'ibonyurwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu muri Uganda, aho bashinzwe umutekano uri kwica abantu ku manywa y'ihangu nta cyaha kizwi bakoze. Ikinyamakuru The Independent
cyane ko Sadek yavuze ko ibiri kubera muri Uganda bihabanye cyane n'ihame ryo kugendera ku mategeko. Inkuru icyo muri Uganda muri kigiye n'ifungwa rya Ede Mutwe mu ishyaka NUP rya Cyaguranye bivuga ko yakoreye iyicarubozo aho afungiwe, yaba abatavuga rumwe na leta n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri Uganda birirwa basaba ko uyu mugabo arekurwa. Ubumwe bw'Uburayi buzamuye igitutu kuri Perezida Museveni nyuma y'uko Cyaguranye n'Abataliasi Bobowene aherutse gushinja uburengereza bw'isi guceceka kubera muri Uganda, agaragaza ko batarajwe ishinga n'uburenganzira bwa muntu ngo bishakire inyungu muri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda.